Kaluže się nie. Dobro jutro, dobrodošli u još jednu Moto Reviju. Evo, kao što ste vidjeli iz prethodnih kadrova, malo sam vam snimio noćni život iz Sutomora, dešavanja na šetalištu, cene, palačinki, pizza i tako dalje. Uglavnom nema velikih gužvi kao što ste vidjeli. Ja obično sam dolazio u avgustu, tada je bilo krcato, nije moglo da se prođe. Vidite ste sinoć, lagano se šetate i uživate. Danas vas vodim na novu plažu, također divlja plaža je u pitanju, zove se Kadice, opet na istom potezu od Sutomora prema Baru ili između Sutomora i Bara i Šušnja. Nešto je dalja od one plaže što sam vam snimio prethodne, Ratac. Sad, ne znam sad tačno u kilometrima, nisam gledao, ali mislim možda nekih 3,5 km od Sutomora do samih Kadica. Tako da uživajte i vidimo se malo kasnije. Evo, mi smo stigli, sada sam pogledao 5 km ima, ne punih 5 km, ali mislim da je to 5 km do ove plaže Kadice, a od Sutomora do plaže Ratac od Sutomora ima 4 km, tako da je samo 1 km idete napred prema Baru. Znači ova sad sva vozila što vam pokazujem, ova koja su bliža meni, idu prema Baru. Sada ću vam pokazati i sam put. Ovdje ima nešto malo parkinga, plaža nije
Sam prilaz plaži nije baš obeležen, tako da ja prvi put kad sam išao morao sam nekoliko njih da pitam, tako da ću vam ja sad pokazati sam put do plaže, a ovo sad što vam pokazujem jeste ovdje pogled na taj jedan deo plaže. Evo samo da malo približim koliko kamera dozvoljava. Evo ovaj tamo lijevi deo što vam sad pokazujem, to je ta plaža Kadice. Ovo također je jedan deo plaže, a vamo desno ima i crvena plaža, ima ujedno i jedan bar koji se tako zove, bar Crvena plaža. Evo sada ću vam pokazati sam put do ove plaže Kadice. Evo ovako idete ovamo peške, znači parkirate auto i nastavite peške ovamo prema baru i onda ovdje ovako ima ovaj putić koji vodi do same plaže. E sad, ovdje nije baš pokošena trava, prethodnih godina je bila, malo je i klizav teren. Tako da ko se ne boji može da ide ovdje. Ovdje pored ima i neko kao kamp naselje. To sam primijetio prethodnih godina. Već odavde se čuju talasi. Noćas je duvao jak vetar. Sad postoji mogućnost da su i talasi veliki. Evo ovdje sad ne znam, evo vidi se malo ovi krovovi kampera. Pošto je baš je velika trava. Da je strmo jeste, da je nepristupačno jeste, ali zaista je lepa. Ko voli ovakvu vrstu plaža i čistu vodu, vrijedi doći. Evo vidite. Nie widać brzucha. Sada ćemo pokušati ovdje da prođemo kroz stenu preko vode, da dođemo na drugu stranu obale. Sad ovako može kad je
oseka. Kad bude plima onda je malo nezgodno da se prođe. Evo i ovdje ima mogućnost da se smestite. Samo naravno sa peškirom jednim. Ajmo brže dok nije nas voda potopila. Idemo u vodu. Voda je zaista topla i bistra. To nema šta da razmišljate, samo što imaju ovako velike ove stene, pa malo je nezgodno ko je sa malom djecom. Oho, evo i talas. Voda je stvarno fenomenalna. Ništa ljudi, to je to. To je moj sad po redu, koji već četvrti prijedlog za plažu ovdje u Sutomoru i okolini Sutomora. Tako da ostanite uz vašu Moto Reviju, pretplatite se, bacite like, napišite u komentarima od ovih do sada plaža koje sam prikazao koja vam je najljepša, najzanimljivija i vidimo se opet u nekom drugom videu. Ćao!